Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas ana pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adama gayam nobyo ni Ma'am Bettina, Madam Celia. Sino tinakaamwam iti dayta, ineng? Ay ni Ma'am Bettina mismo, madam. Nukasta, imbaga na kan ka. Wen nga raw, madam. Kasano ang maamwak ngay no di na ibaga kanyak, madam. Anya? Wen, madam. Imbaga na kanyak nga adanubyo na iso nga amok. Ha? Talaga chismosa kayo ababaunan. Na kayo pa'y adagos tinakadamag may papan iti dayta. Ay, saan mat, madam? Inyam amo na kada kami tinobyo na, idi na minsan ang nagkuyog na nga imay ditoy. Kaputan na danon na kami, dya kumidor. Nagkuyog da ngay may ditoy. Wen kunak madam, iso ang nakita may. Kita mo yo, madam, nagtarsi ka, agbagay dalaunay. Ha? Wen, madam, ang mga nuuray na kayo. Ma-inlove kayong tao no makita yung tinubyo ti anak yaw. Ha? Sigurado adi na kayo pagananaw, madam. Gaputa bakit kayaw? Na, agpampanunot ka kadi, ineng. Nobyo ti anak ko da jay. Iso talaga adinak magustuhan. Talagang awan ti sentido kumun mo. Ay, alangarod, madam. Panawan kayon dito. Mapanak aglutaw iti naimas amakan. Tapno mapunas. Banday tapong tutiyaw. Anya? Seriyang sa kayo mo dito'y beranda, mami. Agsarita taman itinalapat, Bettina. Anya ka ditinas ka na pagsaritaan tayo. Pudno ka de nga danopyom. Uwan, mami. Pudno dayta. Apay adi mo imbagbaga kanyak ka. Inun-unampay dagiti babaunan anang ibagaan. Ngam iti siyak ngaynam. Pasensya kayon, mami. Busy kayo mat ngamin iti kalabas. Kan may sa, idin tuludnak dito ni Ronald. Awan kayo. Kat danana ineng kan nana bebang tinadanunak iti komidor. Iso nga inyam amok idan iti tunggal may sa. Ronald, tinagan kinobyom, Bettina. Wan, mami. Kat di kay madanagan. Iyam amok to kada kayo. Nagasat ka mo ta, pare Ronald. Apay ka di, pare. Kat no nobyam gaya man ni Bettina. Agasam. Jackpot ka talaga. Barang di isukat pare. Ay, kat agsingsingpat ka ngamin na, pare. Katuan mat, pare. Sabagay, amo ka nasingpat ka, pare. Ken nagagat ka. Adda kan ka amin ng agalad timay sa alalaki. Abirbiro kan timay sa ababae. Iso nga inayat na ka ni Bettina. Ay, yaman na pare. Ang pare. Adda mabalinda. Iso anas kan nga agtarakan ka itinwang. Baka kan baboy. Parchen tayon to, intun agkasar kayo. Sus, nagadun na Agbabawi ak sang arudan, pare. Sikamat pare. Kunkunak lang, dayjay. Adda ka kayong dayta. Noon niya ti pagtungtungan nyo, intun pa nagkalay sayo. Mabayag pa'y kit di ta, pare. Enjoyin mi pa ti agnobyo ka nagnobya. Tatang, inaklon na ko ni Bettina. Ay ket nasaya at ano kasta baraw. Kunaklakit din di nak magustuhan. Kapot kastilaan ti kasasad ko. Nakurapay tayo, idin to tabak nang da. Anak ko, numay papan iti ayat. Awan tibak nang ken nakurapay. Tinapateg, ti ayan ayat yaw iti tunggal maysa. Sa bakay, gusto kayo tatang. Wey, anak ko. Day tatilaglagi pam. Ala, aywanan yo ti ayan ayat yaw. Agbalin kayo anapudnaw iti tunggal maysa. Uy, sabali at talaga ti in love Bettina. Apay ka di manan, Eileen. Kat syempre, kanayon aganado iti trabaho. Anya? Kat isumat.
Sipod na gayan ayat kayo ka ni Ronald. Kanayon nan ti pa nagtrabaho. Nga may di. Kanayon ta arumuar. Masapa tapay arumuar tap nag-shopping. Kan tapno mapan ag-disco. Idi dayta, Arlene. Iso talaga sa bali ti in love. Nagbalbaliw kan anamin pinsan. Well, talaga kasta. Ngam, awanak pa'y lang amin itimod na ag-disco. Awisan kan tumanan. Ngam, abangan noong tanak ni Ronald no kasta. Saan? Mapantalaang mo't ag-chill? Saan ajay aginom nga aginggat matumba? Sa bagay. Iyamamom kanyak tinobyong Bettina. Wan, mami. Ngam saan pa'y nga ita? Kano? Saan kami pa nga minagsara? Damagag to, no? Anya nga aldaw ti Wayana. Apay, anya ti trabaho jay nobyom. Agmulmula itinatangkan prutas, mami. Iyamamom nga rod kanyak Bettina. Sige, mami. Awan ti parikot iti dayta. Ikuyog kunto inton adda Wayana. Ronald, kidkid daw ni mami nagpasyar kay Jibalay. Tapno agam-am mo kayo matan. Awan parikot iti dayta Bettina. Ngam, kaslam mabainak mat. Anya ko mga iti pagbainam. Nanumuak lang amin. Kasla sa anak amay kari asumra kiti napintas kan dakkala balayo. Si Kamat. No talaga nga ay ayatan nak. Awan anyaman dagita. Wen, ay ayatan ka unay. Ngam, maawatan na ko man ang makarik na kay ti panagbain ka na kayo. Amumat na sana ka naruam ang makipulapol ka nagiti babak nang. Alawanan. Awan pagdanagan. Gaputa damami kan daddy laang ti adda iti balay. Kastamot ng damanang ining kan manang bebang. Sa bagay, naamam mo kung daman ang ineng kan manang bebang. O sige, pumasyarak to nga ron iti balayo. Tapno maamamok mo tan damamim kan daddy. Agyamanak, tapinat gamtikid daw ko nga umay pumasyar dito balay mi, iho. Wen, madam, gaputa kayat kayo ba't ang maamam mo? Sigun ken ni Bettina, Ronald tinagan mo. Wen, madam, Ronald Binaldo. Ronald Binaldo. Wen, madam, Tagaano ka kadi? Kan asino dagitinagannakan ka. Daanton ken Hunya Binaldo, ma'am. Ha? Agnanaad kami iti ili ti kamanggaan. Ngam daksang gasat, taawanan day dinanang ko. Isa, dua kami langan kanitatang agbibiyag. Agmulmula kami tinatnatin kan prutas. Kaputas sa anak-anak alpas iti panagadal ko. Nilang amin tatang ko tinangisakan kanyak, sipod awanan day di inag. Anya? No kasta. Amam ni Anton Binaldo. Wana, madam. Tsak lang pagharap nga gamam mo kayo gayam. Wan. Agam-am mo kami. Katala. Agyaman na kiti oras mo may. Agyamanak matiti panang sanga iliyo kanyak, madam. Ikarik, jakto pulos pasakitan ni Bettina. Tatang, agam-am mo kayong badgaya may tiin na tinobyak. Dalipatak nga agpaiswa dinamag. No asino ti akin anak itinobya manakaw. Ni Celia Suarez, tatang. Anya? Ni Celia Suarez. Kunaman ako? Uwan, tatang. Am-am mo na kayong badgaya. Wine. Agkaubingan kami. Iso nga am-am mo may titunggal maysa. Iso matlagayam, Wine anak ko. Kahit nasayaat. Tatigayam anak na tinubyam anak ko. Putdan yun ti relasyon nyo iti day kay Ronald Bettina. Ha? Apay, mami. Awan mo ti amo kaparikot iti relasyon mi.
Kan maysa, kaam-am mo yu launay. Ngam ibagayo ket din apot dan mi ti relasyon mi. Adda nadagsan arason. No apay akas taunay ti panang tubngar ko iti relasyon nyo. Anya nga day tarason, mami. Ibagayo mo't tapno ammo, kan tapno maawatak. Saan pa'y nga itati umno a panawan, tapno ibagak ti rason. Ngam gede, potdan yon ti relasyon nyo iti daychay a lalaki. Saan, mami? Aging gaajak maamuan ti rason. Saan na ka makiwin naswas ka ni Ronald? Anya, kabailan nakasukiran ni Tan Bettina? No ammo ka na saya at yar aramida. Saan ko nga isardang, mami? Apay ngamin ayat adiyo kayat ni Ronald. Gapo ka di tanakurapay laang. Saan? Katanya nga ron. Basta! Maamwam to iti umno a panawan. Ay, sabali at talagan dagiti ubing ita. Di dandeng-denggan ti may bagbaga kadakwada. Apay ka di, Madam Celia. Ni Bettina, di na dengdenggan ti bagbaga kenkwana. Ay talaga makaungatak. Apay aya, Madam. Di na nga ro dengdenggan ti may bagbaga. Apay, Madam. Adda aya ti imbagayo adi na dinengag. Di na kayo sinungbatan. Sana kastati kayat ko asawan, bebang. Di kamat makawawat. Ha, Ti kayat ko asawan. Di day pang pangag ti may bagbaga kadakwada. Tilatan kay kayat dater aramidan da. Kasta. Ala, panawan na kun dito'y bebang. Awan sir-serbim akasarsarita. Ammom, ineng. Kasta unay ti unget ni Madam Itay. Apay ka di manen, bebang. Saan kanu ngamen nga inkan kanu ni Ma'am Bettina dagiti imbagbagana. Ay, kasanuma ngamin. Pilitan da makisina ka ni Ronald. Day tangarod kay. Awan met ti makitak aparikot iti dayta. Amangan mait no kursunada na ni Ronald. Ay, wen nga agpaisoan niya. Ay, wen no saan. Amangan no ti ama ni Ronald ti kursunada na. Sika amoy bebang. Tila pa pampanunot mo. Ay, kasanumat ngamen. Kat kasta unay ti panang tubngar na iti relasyon da Ma'am Bettina ken Ronald. Saan ba't nga iso ti makiasawa no bilang? Ay, day tangarod ka. Madam, paumay dito. Day. Anya ti ang aramidin nyo dito'y ineng bebang. Agis istorya. Ha? Talaga aday talag chis-chismis ta mo yung aramidan. Ay, saan kami mat nga chismis, madam? Agtintinulong kami laang nga agislice itinatay. Saan ka nagrason pa'y ineng? Ah. Ala, bebang, pumanaw ka dito yan, taing kaglaba. Kat si kamat ineng, agluto ka, kat kay masam tagluto. Sige, Madam, panawan kayo. Ay, si kaineng, tarimaanong ti panagluto, ma? Ay, areglado, madam. 100%. Awan palyadaw. Na, Amaw, Ma'am Bettina. Kasta unay ti unget ti inam itay. Apay ka di kano, nana ining. Amumatan jay inam. Bruha. Anya? Ay, sigurado amay papanmanan iti relasyon niyo ka ni Ronald, Ay, nagsubang kami ngamin maipapan iti dayta, nana ining. Ipapilit na makiwin naswasak ka ni Ronald. Ngam, di namat maibaga, no apay. Ay, day tangarod, ma'am. Diyak bala maawatan no apay. Amangan mait no kursunada na ni Ronald. Ha? Da kayo at talaga, nana. Ang kinapod no na, Jack maawatan at talaga ni mami. Iso nga aging gat awan ti makitak ama di iti relasyon mi ka ni Ronald. Sa anak ang makiwin naswas kan kwa na.
Nasaya at mat ta pinatgam ti awis ko nga kisarita ta, Ronald. Well, madam, amangan nga no napatag ti bagayo kanya. Talaga napatag. Iso akinid daw ko ti panagsarita ta. Anya ka rin ti bagayo, madam. Nasaya at daytoy apan nakisarita kan ka, Ronald. Madam, Inayabad ka, tapno ibaga, nga adaywam ti anak ko. Wan, gatsapay ko ba tanalawag daytoy kan ka? Adaywam ti anak ko. Gaputa saan ka kayat para kan kwa na? ngam apay, madam. Awan matyan mo kadagas nga aramidan. Kan napudno ak ka ni Bettina. Basta adaywam! Awanan ti adwaso. Adaywam tapno na saya at ti amin. Kan tapno saan nga adda ako maro ti pare ko. Oh, apay Ronald. Naunag mo't day tasin naay mo. Kinasarita nak ti inam, Bettina. Imbaga na nga adaywan ka. Gaputa di na kano kayat. Aparakin ka. Anya? Ni mami at talaga. No anya launay ti makagapu adi nakakayat para kanya. Naibaganan ididay ta kanyak. Damdamagak no apay. Ngam di namot ibaga. Iso kinunakmat. Nga aginggat awan ti makitak aparikot iti relasyon ta. Sa anak amakiwin naswaskan ka. Agyamarak no kasta. Ngam, amangan mo ti kinakurapay ko ti sana pang guston ti inam kanyak. Saan mata pobre ni mami, Ronald? Ngam, jak ang muno apay. No saan ati kinakurapay ko? Amangan mo't no gapo iti kinalaad ko. Anya ang kinalaad? Awan tinalaad at tao, Ronald. Tila sasawang mat. Kung naklahan ka di dayjay. Ayam ala. Ipakita ta iti inam nga awan parikot iti relasyon ta. Iti kasta, di nantub nga rin. Kinasaray tayo gayam ni Ronald, mami. What? Apay adi yung bagbag akayat yung gaya makasarita. Pasensya kan, Bettina. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Anya tinagsaritaan nyo, mami. Pasensya kan, iha. Ngam imbagakan ko na nga daywan na kan. Kaputadyak kayat aparakan ka. Anya? Anya ti pagbanagan, ti saritaan, dagiti agina. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti tuloy ta seryeta yu ita alawas ana pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Niway. Kaditi direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadan iti relasyon da Bettina kan Ronald. Nakapungtot ni Madam Celia. Gaputa saan nga imbagbaga adagos ti anak na, nga dagaya man nobyo na. Inyam amo nga ron ni Bettina ni Ronald, iti nana. Iti may sangal daw, kinasarita ni Madam Celia ni Ronald, nga daywan na ni Bettina. Kinasarita mat ni Madam Celia ni Bettina. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kinasarita yung gayam ni Ronald, mami. What? Apay adi yung bagbaga kanyak. Akayat yung gaya makasarita. Pasensya kan, Bettina. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Kat, anya tinagsaritaan nyo, mami. Pasensya kan, iha.
Ngam imbagakan kwa na nga daywan na kan. Gaputadyak kayak aparakan ka. Anya? Nukasta? Talaga kontra kayo, iti ayon ayat mi? Wan, Mabalin ka di ang maamwak no apay. adda na unag arason betin. Iso apang asim tadanggam ti bagak. Makiwin naswas ka iti daychay a Ronald. Kas itinakon-akon, mami. Sa anak ang makiwin naswas kan kwa na, no diyo ibaga ti rason. Anya, Wan, mami. Naskan nga ibagayo mat kanyak no apay akas taunay ti panang tubngaryo iti relasyon mi. Tapno maamwak mat. ineng, ingkabilinan ni Mang Igme. Apay kaday, Madam Celia. Ingkaibaga nga irwar na jay lugan, tadda papanan mi. Mapan kayo kadi agdayt, Madam. Ay, Na. sa bagay. Agbagay kayo launay. Bumakit kayon, lumakay mata ni Mang Igmay. Perfect match. Seryoso ka makisarsaritakan ka? Ay, pasensya kayon, Madam. Ay, apay, papanan niyo kadi nga agpaysaw. Adala na patag apapanan mi. Iso asaan at tila pampanunutom dita. Ay, kasta ka de, Madam. Wan, iso asaan man akong conformity bagbagam. Ay, uwan, Madam. Di kay madanagan. Mapan ko ibaga ka ni Mang Igmay. Tapno makapanaw kayon. Makapagchismis kami ka ni Bebang. Hoy, ideng, saan ka tangtangdanan dito yatap no agchismis lang? Ay, kamalit imbagak, Madam. Tapno makapagdalos kami kunakuma. O ala, panawan kayon, Madam. Mapan ko bagaan ni Mang Igmay. Nakapasar kayo, mate. Anya ka diti maipaay ko, Madam Celia. Aging ka ita. Awan pa'y kayam nagbaliwan ti talon mo, Anton. Ado, dagiti nakamula na tengkan prutas. Nalawa ti kapagayan. Ken ado dagiti tumatayab. Ha? Maipalagip-lagat nga rod ti napalapas. Ti panang bukal ta iti arapaap ta para kumaiti masakbayan. Celia. Juan Anton. Aging ka ita. Sa diwa pa'y laang itilagip ko tinapalawas. Ti may papan kadata. Iso nga maya, taumay ko ibaga abagpagam ti anak mo. Tamakiwin naswaskin ni Bitina. Anya? Nalawag timbaga kanton. Diyak kaya't ang makirelasyon ti anak ko iti kasken ka amang luluho. Diyak kaya't ang masakitan ti anak ko. Akas iti sakit anariknak gapo iti naramid mo. Ngam, saan kamot a pinasaktan idi, Celia? Isu asan arumba nga mairaman dagiti anak ta iti napalabas. No amom lakuma. No kasano kasakit ti panang talikod mo iti kanyak, Anton. Inayat ka iti kastaunay, Celia. Ngam saan dak akayat dagiti naganak mo. Isungawan na aramidak. Ngam ubaw ti panagayat mo, Anton. Gaputa dinak inlaban. Kasano nga ilaban ko ti panagayat ko kan ka. No si ka mismo, ket dagiti naganak mo ti tungtung palam. Kasano nga ilaban ko ti may papan kadata. Ket si ka mismo, di naktulungan. Ngam napalabas na itan, Celia. Aklunin ta ti kinapudno. Asaan adata ti na ikari iti tunggal maysa. Isu abay anta kuman nga ginayat dagiti anak ta. Saan ta kuma nga ipagail ti pagragsakan da. Basta, ibagam iti anak mo. Tasardagan nan ti anak ko. Ay, Nalawag mo't siguro da itakan ka. Ala, panawan ka na. Ay, kalpasan ti panagsarita yo ka ni Madam Celia. Maimay-mayang kayo mutan. ay, No. Apay tatang. Anya ka ditimbagana.
Aging gapay lagayam ita. Nasakit pa'y latinakam na kanyak. Ha? Apay ka no, tatang? Pasensya ka na, no jak na ibaga adagos da ito'y anak ko. Kinapudno na, nadaan kami iti relasyon. Anya? Ket day tati makagapaw, no apay adi na kayat, amadaan kayo iti relasyon iti anak na. Gaputa aging gagayam ita, di na pa'y nalipatan tinapalabas may. Ay, isumot lagayam Wine, Ronald. Agamak nga amangan ka na numasaktan ni Bettina. Ngamjak pinasakitan ide ni Celia. Talaga lang adida kayat dagiti dadakkel na. Gapu iti kinakurapay ko. Dak inlaban ti ayan-ayat may. Gapu ta ultimo ni Celia. Dagiti mo't dadakkel na titungtong palin na. Kat ita, si Direnak adyak kanuin laban ti ayan-ayat may. Kastagayam tinapasamak. Ang bayan nyo, tatang. Makalipat tumatla siguro. Ken maawatan nanto. Asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa. Sapay ko maanak ko. Tapno dinan pakibiyangan ti relasyon niyo ken ni Bettina. Apay kinasalita yo pa ni Tata Anton, Mami. Gaputa dinak mo't lepang pangag. Anya? Denggan na kumabitin. Kayat ko makiwin na swas ka kin ni Ronald. Gaputa jak kayat amasaktan kamat. Akas itipan na kapasakit ko, idinagwin na swas kami kin ni Anton. Naadaan kayo iti relasyon ka ni Tata Anton, Mami? Waniha, kataging ka ita. Nasakit lat na tinakam ko. Gaputa di na inlaban ti ayan-ayat mi. Apay, anya ngamin ti husto na pasamak, Mami. Di na inlaban ti ayan-ayat mi, Bettina. Gaputa iti imbagan ilolam adi na kayat para kanyak. Kasya'y latan. Nga, Mami, napalabas daytan. Bayan na kami kumamot ka ni Ronald. Tapno da kami ti mangituloy iti naputid, akarin kariyo. Saan? No imbagak amakiwin na swas ka. Aramidam. Saan, Mami? Ay ayatat ni Ronald, kat ay ayatan nakmat. Iso apasensya kayon, ta sa anak amakiwin naswas iti nobyo. Sabali kami kada kayo kanit Tata Anton. Isumat lagayam asaan akayat ni Madam Celia tinobyo ni Ma'am Bettina, bibang. Apay kanungamin aya. Na, agkatawa kamot, ineng. Kasanaw, gapulagayam taaging gaitakit saan pa'y anak kabubon ni Madam Celia. Anya, kasanaw, ineng. Sigud gayam nga gayan ayat ni Anton nga ama ni Ronald kani Madam Celia. Isumot lagayam, Wan, bebang, isubat lagayam akas taonay apanang tubngar na iti relasyon na iti dua. Angam, saan ko maarumbang? Gaputawan mo't ti pakainaigan tinapalabas da, iti relasyon dagiti dua. Ang amangan matnon ni Anton ti ama ni Bettina. Ay, saan, ineng? Gapo, tanabayagak akatulong da. Kat naimatangak ti panagsikog ni Madam Celia. Tawon pa'y tinaglabas, sipon nagasawa da kan ni Sir Amado, sana insikog ni Ma'am Bettina. Ay kaawang karun at talaga ti parikot. No da Ma'am Bettina ken Ronald ti agasawa. Basta ag move on kumangamin ni Ma'am Celia.
Tapno saan to nga agsaksakit tinakam na, inton makita na ni Anto na sigod akaayan ayat na, nga agbalentaw nga abalayan na. Jacqueline Pagarot, nga dagayam na palabas dagiti dadakkel ta, Ronald. Wan na ron. Isumot lagaya madinak kayat ti inam. Asaan ko maarumbang? Gaputa sa bali damot kadata. Dahil tamat yan dahil ti panunod ko. Nung itatang ko, maawatan na. Nilang mamim ti ayang ti parikot. Wan nga Rod. Saan pa'y lagayam ang nakalipat iti napalabas da ni Tata Anton? Maawatak matket di ti inam. Kat sapay ko ta maawatan na ti sitwasyon ta. Di ka madanagan, Ronald. Ipakaawat ko kani Mami dayta. Barang ininot ang maawatan ng tumatlaang ti amin. Kumusta, Ronald, anak? Saan ka di nagbaliw kan ka ni Bettina? Saan ba tatang? Nasaya at no kasta. Nagsarita kami saan kami apa-apekto iti aramidan ti inana. Mangnamnama kami, adumteng to ti gundaway am awatan ti inana ti amin. Anyamat nga minin ni Celia. Nabayagin dayday nga maging gaita. Nasakit pa lang tinakam na. Kastao na siguro, ti panagayat na idi kada kayo tatang. Uwan nga ta. Ang nas ka nalipatin nanti amin. Gaputan na addaan kami itibuko da pamilya. Sa bagay, maawatak ni Madam Celia. Pinilit dagayam nga impakalay sa kani Sir Amado. Patsek nga dalatari musi nga panagayat na kini Amado. Gaputan no awan, impatangkin na kumaiday adi na kayat. Sa bagay, husto kayo tatang. Ngamkas itinakunak. Nas ka nalipatan minti amin. Gaputa talaga asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Ay, paglakit din. Tada ka pa'y dito'y komedor, ineng. Ah. Nabartak kayo, Madam Celia? Saan? Basit lang tininom mi. Kadagiti gagayam ko. Gaputa kayat ko lamayaw awan to'y saam. Amarikul rin na. Ha? Apay ngamin aya, anangaw nigas at Ha? talaga adyak mawatan tigasan. Apay nga ta, apay nagay-ayaman dak. Anya ti pasol ko, tapno mapasam, kanyak ti kastoy. Ay, Madam, apay ka di nga men. Aklunak nga king kaita. Nasakit tinakam ko, itinapasam. Iti ayan mikin ni Anton. No iso siguro din nakiasawak. Naragsakan ba't siguro. Ay, Madam, nabartak kayo. Ah, Ala, gusto dahitan. saan? Kaya't ko lang ay ruwarte sakit. Tinakam ko, inen. Maturog kayo kit din, Madam. Talaga akasta. Saan ada kayo tinay kare iti tunggal maysa? No diket da kayo kani Sir Amado. Awan mati makitak aparikaut. Gaputan na saya at mati panagbiagyaw. Kan, adaan kayo pa'y itinasingpat ken nabintas nga anak. Nabartak kayo idi kalman, Mami. Kat tila imbagbagayo kanina na ining. Ha? Mami, pangaasiyo. Di yan parigatan ti bagiyo. Adamot ni Daddy ti biyagyo. Gamapay kasta kayo pailaan. Panunutan nyo kumama, tasyak ti masaksakitan iti day tangar aramidan nyo. Masaksakitanak. Gapo iti sakit tinakam nyo iti napasamak iti relasyon nyo kani Tata Anton. Ita, ipagpagalyumutan ti pagragsakak.
Anya, Diyo ka di ayatan ni Daddy, Mami. Apay asaan kayo ang makalipat, itinapalabas yun. ala, panawan nakpay dito'y bitina. Iturog ko labit, nasakit ti ulo. Panagkunag kat awanan ti parikot iti relasyon ta, Ronald. Wan nga rod, Bettina. Kasla nagtalnamat ng ti inam. Wen nga Rod, saan na kasi di akanayon na nga idagulit nga agwin na swasta. Sapay ko maatakas ng agpaiso. Wen Ronald, kat nawayata itan. No kastaron. Agkalay satan. No umanugot ka. Awan ti makita ka parikot iti dayta, Ronald. Iso sige, planwen tan ti maipapan iti panagkalay sata. Tatang, napagnumuan mi kanibiti ng agkalay sa kamin. Ay kat nasaya at ano kasta anak. Nagsardang mata ni Madam Celia amang irang-rang iti panagwin naswas mi. Isa pa nagkunak, awan mat siguron ti parikot. Bareng naawatan ng ti amin na nakaw. Tano ibalod na pailaeng ti bagi na itinapalabas. Da kayo mat kinibiti na ti apektado. Barang nakaamiris ang tatang. Nabayag matan sipod kinasarita na tayo. Isasapay ko maata nakaamiris mat ngagpaison. Kaano nga iti plano yu apa nagkasar? Pagsaritaan mi pa data kanibiti na tatang. Ala, pagsaritaan nyo ana imbag day ta abanag. Ket pakamuan naktaw no dumanon tan. Pare, si Kanto ti best man ha. No kasta, agkasar kayon kanibiti na, pare. Plan nun min ti panagkalay sa mi. Nasayat no kasta, pare. Kano ngay? Awan pa eh. Rugyan mi pa lang tiyag plano. Kunak no inton sumaron no abulan, pare. Dahil ti plano mi pare. Ngam imbagak adagusan kan ka tapno di kan makapagkadkad. Ala, hun, pare. Basta, pakamuan nak to. Mas excited ka launay Bettina. Talaga nga excited ak Arlene. Apay, anya ka di nga min dayta nga ibagam. Napagnumuan min ka ni Ronald nga agkalay sa kamin. Oh, agpaiso? Wan, kad si Kanto ti maid of honor ni. Wow. Makiasawa ka gaya man. Congrats in advance. Plan-planon mi pa'y matlaang, Arlene. Kat da kayo iti best friend na ti agpartner. Tapno, da kayon tumat ti sumaruno. Anya? Mami, Anya day jay iha. sapay ko ma, kaawan parikot iti dayto nga ibagak kada kayo. Anya ka di dayta. Mami, napagnumuan mi nga minan ka ni Ronald, ti panagkalay sami. Anya. Anya nga tati isumbat ni Madam Celia, ken ni Bettina. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryetay weta alawas na pauluan. Ti naikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, dinamag ni Tata Anton ni Madam Celia. Nuan niya ti makagapo,
No apay adi na kayat ni Ronald, apara iti anak na. Imbagamat ni Madam Celia, aga po iti napalabas ta. Impalawag ni Tata Anton, arumbang aklonan ni Madam Celia. Asan nga isuda tinaikari, iti tunggal maysa. Iti panaglabas ti bulan, saanen arang-rangrangan ni Madam Celia ni Bitina. Isu ang nagplano da Bitina kan Ronald, nagkalaysadan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Tinaikari, dito'y drama tayo. Masakbayan. Mami, Anya day jay. sapay ko ma, taawan ti parikot iti daytoy nga ibagak kada kayo. Anya ka di dayta. Napagnumuan mi nga minan ka ni Ronald, ti panagkalay sami. Anya, saan ka di nga imbagakan kaawas-wasan yon ti relasyon nyo? Mami, kunak man naawanan ti parikot iti dayta. Nagtal na kayo matan. Ngam ita, kastamanan ti ibagayo. Basta! Maudi dayto yan apan nakisaritakan ka, Bitina. Waswasan yon ti relasyon nyo. Kasalungay itan, ma'am. Saan ba't nga umanamong ni Madam iti panagkalay sayo ka ni Ronald? Daytarod ti parikot ko, Nana Ineng. Sa bagay, no nakasaganan ti amin para iti kalay sayaw, awan maramidan ti inam, ma'am. Sa bagay, husto kayo, Nana. Ay, unay matan ni Mami. No apay ngamin asaan ama ka mubon na. Jakman amo ka ni Mami, Nana. Sa bagay, maamak siguro amasakitan kayaw akas itinarik na na iday. Ngamnaskan ko mga awatan na ti amin. Asaan nga isuda ka ni Tata Anton ti para iti tunggal maysa. Buwan nga roda, kan maysa, naanos mat ni Saramado. Daytarod kat, Nana. Ngamjak maawatan ni Mami. No apay akas taunay ti sakit tinakam na. Kaano ta di amapan makisarita ka na Madam Celia, may papan iti panagkalay sayo kini Betina. Napagsaritaan mi kan Bitina. Nga oresan tayo na makisarita ka ni Madam Celia, tatan. Nay, apay ngay. Amangan ka nung amin no aduti sa una, kat parikot lang ti ipaay na. Sa bagay, nahustuan kayon iti idadanak kaw. Kabailan yun na planuin ti amin. Ang masaysaya at kumaano, kadwa tayo ni Madam Celia. Ngamda dyan nga ron. Amangan noon, nagadumanan ti sa una. Ang kasanon ngay, no adda parikaw, no saan tayo akasarita. Sa apay kumatawan parikot tatan. Kan kuna ni Bitina, ano na planon ti amin, awan siguro ti maaramidan ti inana. Nalpasan dagiti invitation cards ta Ronald. Rugyantan ti agiwaras. Wala, Excited akon para iti umada ni akalay sata. oras siyak. Dahil tatir uray ka gundaway. Sapay ko ma, tanaan nayas to ti amin, Ronald. Wan Bitina, ken sa dalpasan ti plano. Awanan ti makalapad iti kalaysata. Husto ka. Matungpalan ti kalay sata. Uray ni Mami, dinan malapdan ti kasarta. Wan, Ay, panagkunak. Marigatan nga ag-move on ni Mami. Gapo iti sakit tinakam nga impanan na. wan nga ron. Kasaron no dapay ti amam. Sigurado masakitan iti aramidon ti inam ita. Uwan nga rod, Ronald. Isaan ako nakitibagi. Nga addamot pagsayaatan ti kaawanan. Tapno saan ang masaksakitan iti aramidan ni Mami. Talaga gayam adin akong ikabkabilangan, Betina. Mami, Inwaras yu gayaman dagit invitation cards yo. Na plano yu gayaman ti panagkalay sayo. Ngam apay adi mo man lembagbaga kanyak. pasensya kayon, Mami. Uray kasano ti ayat ko amang ibaga iti amin a plano kada kayo. Kanayon yung ngamin at tubngaran. Talaga gayam adi mo maliklikan day chay a Ronald.
Apay, anya ti addakan kwa ng awan iti sabali. Adakan kwa na aminan agalad a birbirukak iti may sa alalaki, mami. Iso nga ingkadang kon ti makikalay sa kankwana. Ngam kasano, no aramidan na matikas iti naramid ti ama na kanya. Kasi tinakon-akon, mami. Sabali ti sitwasyon mi, iti sitwasyon nyo idi. Kan maysa, talaga asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Tangay di nakipangpangag, Bettina. Makaammo kang arudan iti biyag mo. Basta jak kayat dayjay a Ronald a parakan ka. Saan? Saan? Pangasiw! Di paanaw ng Bettina! Saan? Ronald, Saan? anak! Ronald, agring ka. Kanya ka dito mapaspasamakan ka. Diyos ko. Tagtagain na plagayam. Umunod kay tatang. Saan ang nakatrang ka na ita? Apay anak. Kanya ti mapaspasamakan ka. Nagdakas din ay tagtagainap ko tatang. Ha? Kampay di. Agsarsarita kami ka na Bettina. Hindi kalaat nga da nang ipanaw kin ko na. Agpukpukawa ka no amang laplapan kin ko na. Ay, Isang tinakariingak. kunaklakit dinuan niya. Tagtagainap lang dayta anak. Di mo na'y pakariribukan dayta. Mabuday nga tatang. Ang mga no pumayso. Saan anak? Di mo ngamin liwayan ti agkararag. Ang mga no palagip dayta ti Diyos. Kapot maliw-liwaya mo ti komunikasyon mo kenkwana. Aging gaita. Sa anak na tama kaid na pare. Apay ka di, pare. Gapoy tinay tagtagain na pwede na minsan. Amang ano daka sa partaan na dyan. Ay na, sika talaga, pare. Tagtagay na lang, dayjay. Pare, Relax ka laeng. Kunada, ano umadan iti panagkasar? Adda ti kasta. Kontra ang latan. Agkararag ka, pare. uwan pare. Kanayan mat nga kararagak. Di awan nga ron ti pagdanagam. Kunakan ka, pare. Awan anyaman na dayta. Tagtagay na lang dayta. Ita man pa'y, akas lagi magat kayong aglinis ita aglawlaw, bebang, ineng. Ay, wan, madam. Nasken analinis ti aglawlaw. Gaputa umadanit ti panagkasar ni Ma'am Bettina. Ay, wen, madam. No saan ngamin anaurnos ti aglawlaw, da kayo batlaan ti may babaen. Anya, Wen, madam. Ngamen, kunaan to dagiti tattao, adakkel ti balay ni Madam Celia, ngam nagrugit may ti aglawlaw. Dakkel to apakasarsarita nyo dayta, madam. anya akasar asasawan nyo. Awan ti mapasamak akasar. Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam. Ha? Ay, awan, lipatan yun timbagak. Ala, tarimanin nyo ti agdalos dita. Na, Anya nga tati kayat asawan ni madam. Ay sos, amangan mo't no na plan-planwan na sa balay. awan mo't siguro, ineng. Naasar la siguro iti panang sutsutil mo kankwana. Nagmayat nga ro na sutsutilan. Rumwarte kinabruhan na. Di mo't inton biga ti panang itulog tayo ay tinaduma amaramat iti kasaryaw iti balay da Bettina anak. Uwan tatang. Tapno, mayring pasan ti daduma akasapulan. Un atanay, manulaangan nga aldaw kat kasaryaw. Uwan nga ro tatang. Kat magagaranak. Kastigayan tirik na ti agkasara. Ay talaga magagaran ka. Ngam kagiddan mo't dayta ti isisirak mau iti baraw nga estado ti biyag.
Apay nga pare. Saan mo nga umatras dahil tamasabat tayo alugan? Wan nga rin, pare. Amo na kargado tayo, kat saan nga aglisi. Ay, unay mo tanda kita. Gaputa special tilugan da. Saan dan nga aglisi? Ay, Nay, dim sa agti driver. amangan no saanan nga umandar tilugan da. Rumor damat amin eh. Kat, adarmas na. Anya ti kahit asaon dito pare. Anya tarami din ta. Ang kalma ka lang pare. Urayin tayo ida dito Tapno maamuan tayo no anya ti gagara da. Amangan mo't no adadakas a plano da. Nimot Madam Celia ti umasidag kada tayo. Orahin tayo nga masidag, pare. Madam, anya ka dito kahit asawan na ito eh. Agay saan ka amala itinasaya at asaritaan. Daytoy nga rod teramidak tapnuliklikam ni Bettina. Ha? Ronald, ikarim amanipod ita. Sardengamon ni Bettina. Ngam apay ka di, madam. Natulagan ti kasarmi. Sumagmamanulangin nga daw ti parabsen. Awan ti parikot iti dayta. Mabalin pa'y nga ibabawi ti amin. Mabit lang kabsat. Saan kumabot a kastoy? Bayan tayo kuman, wanya ti plano dagiti ube. Saan na mabalin ko naklangarudan? Di yu imbagbagaan na plano yung kaya man ti amin. Isong ad-adda makarik na ak iti sakit tinakam kan gura ka na kayo. Ngam Celia. Nalpasan ti saritaan. Awan ti mapasamak akasar. Kat no talaga nga ipapilit yo. Jak agpangadwa amang papatay ka na kayo. Anya? Ha? Buyet! Yag mo te paltog. Madam, saan kumakasta? Saan? Mabutang kayo matlagayam. Agyaman kayo, ta saan aditamuging yo ti pinuntak. Ngam ulitak ti imbagak. No ipilit yo ti kayat yo, talaga paltugak ta banga-banga yo. Iso adimon gamdan ti makisinarak kan makisarita ken ni Bettina. Kaputaman nipod ita. Tiyakon parwaran ijay balay. Tatang, ayos kayo kadilaan. Ay, wan anak. No pa'y kasta unay anervyos ko itay, gapo iti naramid ni Celia. Ay, talaga gayam adakas ti panunot day di a tao. Ay, Impang tana tayo. Sigurado, ano ipilit mi ti agkalaysa. Dakkel ariribok ti mapasamak. anya nga ron ti plano yu ita. Panagkunak, agpagad kami kanitatang no ituloy mi ti plano mi. Isong itantan tayo pa lang. Bareng agmamaw tumot lang ti pungtot ni Madam Celia. Way nanak. Kasta pa'y lang ti kasayaatan a maaramid ita. Apay nay, saan mo ta nasumangpot da Ronald? Adainyag da kanya kasurat. Anya surat day ta, mami? Surat ni Ronald. Anya? Surat ni Ronald ko na. Ala, basa mo. Mabit lang talukatan. Tabasaak na niya tilinaon day ta surat. Bettina, pasensya ka ma'am. Saan ang matuloy ti kasarta? Naamiris ko asaan kagayam nga ay-ayatan. Oh, nalawag day tabi na Bettina. Kunak tumat ngamin. Manglilipot day di tao. Saan na kamamating aramidan ni Ronald daytoy, mami? Amok nga aramid yun daytoy. Anya, di nakpabasulan. Pasensya kayo, mami. Ngam talaga adyak mamati. Amok ada kayo ti akin aramid iti daytoy. Amok nga impamuspusan nyo ti amin. Tapno saan ang matuloy ti kalay sami. Anya, Kagurgura kayo, mami.
Mambitina, rumwar kayo pa iti seledyo. Mangan kayon. Agyaman naklaan nana. Ngam pangaasiyo. Panawan dakon tadyak kayak timangan. Ang ma'am, manon nga aldaw, adi kay nangnangan. Awan mo't lang ti serserbi ti amin nana. Naibabain akon iti entero a lugar tayo. Ha, Nagsakit na bebang. Apay nga datiin akas ka ni mami. At ila ang bagin at ipampanunutan na. Nasaysaya at siguro na di naklangan impas ngay. Tap na jak nga pasaran ti saam nga iso amis mo ti mangipa ay kanyak. maawatan ka, Mambitina. Amok no kasano kasakit ti inaramid na. Ang pangaasim, tadi mo kumamot papasan ti bagin. Mangan ka. Ang yaman nagiti pa nang isakit yung kanyak, nana. Nam talaga kagurak ni mami. Kadyak amo no aginggat ka ano amapunas na ito'y amarikrik na kankwana. Mambitina. Sige, nana. Panawan da kong dito'y. Rumwarak tulangan. Inton mabisina kon. Kita day tayo tsuram bitin. Dakalan timbrasan ti bagim. Da kayo matla ang ti makagapo. No apay akas tuyak ita, mami. Anya, Sapay ko mata mapakawan nak tinamarswa. No kasta unay tigurak kada kayo. pagimbagam ti pinanunot ko. Iso ngayong pamuspusak ti amin. Ti kunayo ket di. Tila ang bagyo ti pampanunutan nyo. Saan dak na ipatpatag? Iso akas to'y ti inaramid nyo. Saan nga iti kasta, Betina? Pudno ti bagbagak, mami. Iso na saysaya at siguro. Numapo kawaklangan iti imatang nyo. Tap numapnag kayon. Anya, Anya ti kayat asawan, tinaibaga ni Bitina. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryetay ita alawas na pauwan. Ti naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwag. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kaaldawan ti panangitulod kumada Ronald, iti mausar iti kalaysada, iti balay da Bitina. Sinabat ida ni Madam Celia, nga nakadwana nga armado a lalaki. Nagpaputok nga ron ni Madam Celia, kat binalaagan na da Ronald, aliklikan na ni Bitina, kandinan patuloyan ti kalaysada. Gapu iti dayta, kasta unay tigura ni Bitina, kan ni Madam Celia. Papagaya, denggan tituloy ta seryeta ita alawas na pauluan. Ti naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. kita day tayo tsuram Betina. Dakalan timbrasan ti bagim. Da kayo ti makagapo no apay akas tuyak, mami. Anya, Sapay ko mata mapakawan nak tinamarswa. Gapo iti kasta unay agurak kada kayo. pagimbagam ti pinanunot ko. Iso ngayong pamuspusak ti amin. Ti kunayo ket di. Tila ang bagyo ti pampanunutan nyo, mami. Saan dak na ipatpatag? Iso akas to'y tinaramid nyo. Saan nga iti kasta, Betina? Nasaysaya at siguro nung pumanawak langan. Mapukaw akong iti imatang nyo. Tapno mapnag kayo. Anya, Wan, mami. Tangay ipagalyo amin na pagragsakak. Nasaysaya at siguro nung pumanaw akong diti balay. Tapno did akong makitkita. Tapno agtal namot tanti panunot nyo. saan ko maakasta, Betina?
Di naklang amin maawatan, iha. Pasensya kayo, mami. Ngam talaga kagurgura kayo. Isadya kun kaya't tiag na adpay diti balay. Anya? Ita ko mga daw ti kalay sami ka ni Bettina, pare. Pare Ronald, Nagsakit ang panunutan. Nagpintas ti plano mi ka ni Bettina. Gapoy ti inana, kastoy ket din tinapasamak. amok no kasano kasakit tinapasamak pare. Ngamnaskan nga aklunam. Nuda kayo at talaga ti para iti tunggal maysa. Madanon to na ita. Pare, amo tayo ti kabaalan ni Madam Celiang Aramidan. No ipapilit tayo ti kayat tayo. Ang mga nuad-addang agpaggad kayo kanitata Anton. Tayo da nga rod, pare. Iso ay sakripisyo ti ayat ko kan Bettina. Jak ipilit ti panagkalay sami. Ngam agnanayon nga iso ti adda di ti porsok. Nakakaasibat ni Ma'am Bettina, bebang. Wen nga rod, ineng. No apay ngamin akas jay ni Madam Celia. Wen nga rod napaidam launay. Kasla kay kayat na masakitan ti anak da. Jakman ammo iti daydi a Madam Celia. Di na pinampanunot a masakitan ti anak na. Kan may babaen ko Agasem man. Ammo ti entero a lugar tayo nga umadanin ti kalaysada. Ngam kela at asan na natuloy. Wen nga rod, ineng. Angam, anya ngay. Oray ado ti ibagbagata. Awan mo't lang ti Serbina. Wen nga rod ungtan na tapayan ni madam. Ammo matan ni madam mo. Bruha nga rod. Tangiwat mo, ineng. Amangad numangag na ka. Kat sermonan natamanan iti maysa nga oras. Agpakada akon kan Arlene. Patuloy at ti planok nga umadayo. Anya? Uwan, no agtali na adak namin dito'y. Ad-ada masaksakitanak lang, gapo iti napasama. Ay, unay mat ngaminan ay ti kastoy. Uwan nga rod, Arlene. Kat agtali na agka kumalatad iti hardware Sana bale, agsubli akto inton makailiw-liwagak. Sana bale, tanaanos mat ni mami kada kayo nga empleyado na dito'y. Wan makit di Awan makunak iti dayta. Kat no makitam to ni Ronald, pakibagam nga awana kung dito lugar tayo. Ngam ibagam nga urayan na ti panagsubli. Ay ngam apay nga taasan ang nagpapakita kan ka. Sigurado ang mabutang daychay, Arlene. Ngamin, nagpudno kanyak ni Boyet. Idi umayda kumakano itulod dagiti mausar para iti kasarmi. Sinabat ida da mama. Kat pinaturungan ni mama ni Ronald iti paltog. Binalaagan ida ni mami nga agpaggad ti biyagda. Nugamdan na pa ni Ronald ti agpakita kanya. Anya? Ay unay matandaytan? Uwan, Arlene. Dayta ti pudno. Isa ang maawatak ni Ronald. Ngamang namnamaak. Nga agkita kaming tumutlaang adwa. Nana Bebang, Nana Ining, mabalin ka di atulungan dak amang ipan kadagiti bag ko ijay lugan. Ay, katuan Ma'am Bettina. Ay na, talaga gayam apatuluyem ti umadayo, Ma'am Bettina. Uwan, Nana Bebang, kat agbati kayo pa dito Di yu baybay antibalay, kastamot ni mami. Ano sa niyo kuma? Tano pumanaw kayo? Amok adi na kabailan ti agmaymaysa. Ay wen, Ma'am Bettina, di ka madanagan. Ang agsubli kan to Uwan, Nana, agsubli akto. Kayat ko ti pumanaw, tapno makalipat Alaw, wen Ma'am Bettina. Maawatan da ka. Kit agan anad ka iti papanam. Agyamanak, Nana. Kit sapay la kuma.
Tama kay liwliwag kaadagos iti papanam. Kaili ko ni bitina tatang. Maawatak ti marikrik na Ronald. Gampang nga asim. Taos to kumanday ta arak. Isumot ti kanayon mo nga inumain. Awanan na sa serbit yamin kanyak tatang. Nadadali na namin pinsan ti arapap ko para ti masakbayan. Anak ko, saan ngagpatingga ti amin dita? Amangan mo adda plano ti namarswa. Iso na pasamak ti kastaw. Apay, naulpit muna ti gasat kada kami. Anya ka rin tinagbasuran me, tap na madosa kami akastoy, tadang. Di ka kumagsao iti kasta. San adusa dayta? No di ka karit kada kayo adwa. Tapno ad-addapay amapatib kariyaw ti pakinakam yaw. Kanti ayan-ayat yaw. Nga uray anya pa ay ti mapaspasamak. Namabalin, oray mapukaw lakuman. Taureyan niya tiraramidag. Tsak may liwliwag ti saam amarikrik tatang. Kailiw kon ti anak ko. Sa dino nga tatiayan na itan. Basol yung mga men, madam. No di yung kumapinakibyangan ti relasyon da ni Ronald, saan apimanaw? Anya, Kay sumat, madam. Linapdan niyo ko mga mina idagrubrubuat. aglablabas kan ineng. Kasla sa anak nga amo iti kasta pa nagsasaom. Ay, pasensya kayo na, madam. Hanggang talaga kastoy laang ti panagsasaok. Amo yung matday ta. Iso amay ruam kayo kuman Tasyak pa iti agad jas para kan ka. Ay, saan kasta, madam? Ngam, suri nga rudan. Diya akong ululitan. Sumardeng kan, makaumadeng denggan dagiti bagbagam. Ronald, rumwar ka ditan, tabangan ta. Day, saan pa'y nga taan nakariing ti anak ka? Sumrekak man laing nga ni seled na. Ronald, nay, nakariing ka mo't gaya main. Nga maapay adi ka agsaaw. Saan? Saan ka umasidag kanyak? Pangasin. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka anak. Sakday to'y, ni tatang mo. Saan? Di na kami tangrang. Pangasiyo. Anak, saan ka adangran? Sakday to'y, ti ama. Pangasin. Isubliyo ti kayan-ayat ko. Pangasiyo. Sa palin ti mapaspasamak iti anak ka. Subliyo. Madadadaal ka din ti panunot na. Welcome abroad, Bettina. Thanks, friend. Talaga nga inuray mo ti sa sangpot ko, Katwan friend. Mabalin mat aya asaan? Agyaman friend. Gaputad da ka apangiyab kasak iti sakit tinakam ko. Ay na, friend. Agayam ta. Isa anas ka na tulungan ka. Jakmat kayak nga agnanayon ka amalmalday. No ko mga minsan akas diti naramid ni mami. Sa anak siguro akas to ita. Oh, sang-sangpat mo pa lang, friend. Iso asaan akas tati panunutam. Pasensya kan, friend. Nga maging ka ita. Uray adda akong diti adayo. Kasta unay ti dagsen ti barukong ko. Kailiw ko unay ni Ronald. Kumusta mo't nga taitan? Ala, ikararag ta. Asapay kumatadumtan to ti panawan nga agsabat manan ti dalan nyo. Kat ituloy yung tinaputid a relasyon nyo. Sapay la ko, ma friend. Gaputamang namnama ak iti kariidi ni Ronald kanyak. Nga uray anya ti mapaspasamak. Syaklat ta ti ayatan na. Nakarubot kayo, madam. Mapan kami ijay balay da Anton. Anya? Ay, apay ka de, madam. Kaya't ko lang nga punkan, ngawan ti pakainaigan da ya Ronald iti ipapanaw ti anak ko. Ay na, awan mat siguro, madam. Awan mat ti komunikasyon da.
Iso nga ron akas taunay ti sakit tinakam ni Ma'am Bettina. Nga men, di na amaw no anya ti mapaspasamak itan ka ni Ronald. Kinunak mata kayat ko lang apon kan ti amin. Ay, sa bagay. Tapno, mapadyumat laang kitaan ni Anton. Anya? Ay, katuwan ba? Sumardang kan! Di mo amo ti sasawam! Napanan damadam silya ija balay da Anton. Anya kanungay ti mapandaalaan, ijay. Mapan na kanupan kan. No talaga nga awan ti pakay na igan ni Ronald, iti iya adayaw ni Ma'am Bettina. Anya? Sigurista nga ron, bebang. Iso ako nak nga mga no kayat na lang ang makita ni Anton. Ha? Wan, bebang. Ada nga ron suspitsak. Ang mga no kayat nang agkatuluyan da ni Anton. Iso nga impamuspusan na ti panagsina da Ronald ken Bettina. Ay, na yan. Nukastaman bilang. Ay, nalabos nga aramid. Tila ang bukod na apagragsakan ti pampanunutan na. Nukastaman bilang. Ronald, anak, tulungan kumamot ti bagim. Di mo itulok nga abakin nakatisaam amarikreknam. Papigsaam ti pakinakam mo. O sino ka? Sakda itaw, nitatang mo. Di nakpampanawan Wen, anak, di ka pampanawan. At daak laing ditaw, Isungala, mangankan. Nay, papanamon ngay. Agsubli ka di ka painangan. Ay, nagtarayan na si Mrak iti selid na. Kaslada ka buteng na. Ay, Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak ko. Isublim ko matilimbong ti panunot na. Anday tatigayem mo, James Barok. Nudaduma, natal na. Gam nudaduma, kaslada ka sarsarita na. Gam kaduan na, kaslada ka buteng na. Ay, kaasimat ni pare Ronald, tata. Panagkunak, na-depress, gapo iti nagdaldalanan na. Ken natroma siguro iti inaramid da Madam Celia idi kadatayaw. Ay, No apay nga minakasde ti inaramid da iday. huwan nga ron, tata. Dabiti na ken Ronald itan ti kakaase. Kang runahan ti anak ko. Kakaisu na lang aruden nga anak ko. Kastoy pay lang tinapasamak ken kuana. Saan kayo ang mapukawan iti namnama, tata? Agtinulong tayo. Ipakita tayo iti doktor ni Ronald. Tapno agsubli ti limbong ti panunot na. Ay, agyaman akbarok. No kuma makontakta ni Bettina tagpatulong takin kuana. Imadayon ni Bettina, tata. Isu ada talatan ti agtinulong. Tapno mapaagasan ta ni Ronald. Anton, mayak ta kayat ko adamagan. No adaan mo yo iti iya adayo ni Bettina. Awan ti ammo may papaniti dayta Celia. Nagbaligi ka na nang lapay diti panagkalay sa dagiti dua. Isu apang nga asim. Sardengan na kami metain. Anya? Imadayon ni Bettina, gapo iti sakit tinakam nakin ka. Isu apang nga asim, tadikan mangriribok. Anton, itaata nagsina da Ronald kan Bettina. Mabalin ka di nga ituloy ta dagiti arapa apta iti. Aniya? Wan, Anton. Nawaya tamatan. Natayan day di amato. Natay matan day di asawam. Daytoy siguron ti gundaway. Tapno ituloy ta dagiti karin-karita iti. Di mo ammo ti sasawam, Celia. Aging kaita, si kapay laang ti atta dito'y puso. Pasensyakan. Ngam di kan ay ayaten. Inayat ka nga agpaiso iday.
Ngem sipod na amok ti ina ti anak kaw. Isun ti inayat kaw nga aging kaita. Awanin ti lugar mo dito'y pusok, Celia. Anya, Wen Celia. Ket pumanaw kan. Ket sapay lakuma. Taday tuyen ti maudi. Ayo umay mo dito'y balay ko. nagsakit tinakam ko ineng. Nabartag kayo, madam. Nasakit tinakam ko. Kastaw na iti panang pabayin kanyak dayjay nga Anton. Apay ka day, madam. Dinamag ko, numabalin nga ituloy mi tinaputan nga ayan-ayat mi. Hindi nakidin kayat. Talaga nga ubaw ti panagayat na. Anya, no kasta. Napanyo inaram ni Anton, madam. Dinamag ko lang, numabalin nga ituloy mi ti ayan-ayat mi. Kamsaan ka nung garon? Ay, talaga di na kan ay ayatan, madam. Agam, sinulisog mo kuma. Inarakop mo iti nairawt, saka nagpasaklaut, bareng nagwine. Di nakpagpungtutan, ineng. Ay, kunkunaklaan dayjay, madam. Ala, maturog kayong tapno mausawan kayo. Bayan yun ni Anton. Saan ada kayo? Di para iti tunggal maysa. Ronald anak, rumwar kan, tamapan tayo ijay syudad. Amangan mat no saan pa anak kariing, tata. Nakariingan tayo jay. Gamno da duma, saan la sumungbat? Ala, lokatan yulatan ti ruangan ti silid na, tata. Ronald anak. Ha? Awan ni Ronald dito'y seled na? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayang, di uliwayan na dinggen. Tituloy ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Tina ikari. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsabot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.